Khadwengut ki samla pule ki blapas bha ya ke secondary school living certificate SSLC examination jong usnem araja afuwe henekes ngi ka khatkandai trikunai wing aja afuwe kila shapan ko buram hakriva youth federation ya kite ki samla pule lapan ko buram haka jingalang ka balapan long ha umsning but na kite ki khatwengut Henyongut kide ki samla kan thei but saungut kide ki samla shunrang ki bade ki samla ki belapas na ki school baper ki baha bapo jong ka Rivoy district yakani ka jingpen kup buram lawan mane sakhilang dau ba preston tensong sembut metri rang ba ka jila nang tau ba Jason S Maulong MLA ka umsding uba Miral Bonds AM MLA ka nongpo uba Bipul thank you President rang ba ka RBYF lembat ki wei ki riu rang ba bat ki nongelam jong ka Rivoy Youth Federation haga by day bat kani ka jingpen kup buram jong ka RBYF ya ki samla ki belapas haga SSLC uba Preston Tengsong nang tau ba Amiral Bonds AM MLA nongpo lembar uba Jason S Maulong ki balalik management ta haka program pen kup buram ya kitik balon shakman haka SSLC ki layaro ka RBYF namar bakla shimkia haka ban pen kup buram ya ki samla ki balon shakman haka ni ka exam SSLC ban ki loong bakani ka jing ken mau jongki ban pen kup buram kalong kum shibenta ban kentiu ya ka puli puti omtang ka district henry haka jilahi baro ka way Naleo school kijing keren jadi keroran ba hanya jadi tensu. Rivoy district kare ka way naga area kabakiu state na kejelang kita. Hidupan tip kita. Naga benta kali tersebut South Nen mensua kada nunala. This year, flat touch 70%. Dikatakan dari pulau berkerau. Tambahan doni bisa om kinumboy di bisa itu. Manggen ya. Om riu nang boy di bisa itu. Anak karoi kaki usted karet kalian dan kamai kaji anak kawan nawe pak kadestet. Hey what I love kamu. Ngapa keren boy dan nang hasi. Bibahan bakre tan si lain kejimut kemampuan kemauan ingin sedang hidup dia kawai kebangan sebenarnya abang akhir marui kejimut kisah mahalan ada jelas hidupnya ladang bakla presiden Ukraina Dunai keperasaan kali Megala haji kumpunai berpaspa tui kisah awal. Nanak dan bagi perlu beli lihat dan review yang ke existing land transfer. Leputan musuh. Balik kita betul teliti beliau di hari kerja ni Indonesia beristirahat legislasi dia. Jadi nanti mesti jadi. Kita tang nama bangin siapa bangin kita. Legislasi kami pakai jelas. Kita yang selobha. Lalu aku nak kis. Ojlah. Tidak kita jadi bangau mati. Niat senang berjadi. Tambangan next step. Ublay dalam. Kita keren kita durang. Yaki birokrat seperti kot ini officer rumah untuk menjelang ini di mana kita melihat tidak guna satu pertahanan tidak don tadi IS atau dibuat jorsing sih di Mokong Morong tidak don dan aru KMCS di Kong PRC buat di Kong Birani tidak don tahu KMCS buat di Moksa tidak dulu dokter siladan katu kat ni, engineer siladan katu kat ni, kiwalami nak kami boy ke jumi. Kidok kiwio dokter wet, kiwalayo katan PhD kelas sandal, kelas ni kita ke sorong. Ismo kan tentu itu sama. Ini bayo ke aluan analisis kiwalan kan ini bikin dokter ya. Kita miliki keberjaya, have a long way to go. Kijengnya di babun, kijeng tukiang di babun di Banangwan. Ini bok ke dia.
Kikini kipa kikeshan ni kidon gilong ying kibalak kekeshan. Kidon gilong ying kibawan gilong ying kibaduk kibakrudu bahap pendian kegaram kesha pengkesan school yang ikut siu hidupi. Ku bisa mengerti. Min burong. Min yau yang akan dikaji kurku. Kalau gigi kipa kila kesana. Ki gardian ki pai ki benyok panyok. Ki bala keshan ni pi yang hilang bodoh. Bapinlong bumi pembanginlong. Mengaku absen tan sistem lo kapten bagi sange yang peluang ya pun gini program mangi uso yang kecilai sungi kebarik saya kita ikut tiba wan sekmat nampak dari distrik. Lalu apa jadi news kita print media, lalu kita social media, newi diseng kita ai kita ikut sampun report yang kita kecilai. Ada tak Ribuan Federation pan nijitan si pengumut kebeni pengkup buruk yang tadi pengumut kiwan top hak SSLC examination. Dan sen kebeni nolong kecinglah nilong babalik perhatian nolu yang di SSLC kita ke higher secondary kita pedek yang higher secondary examination kecuali Henry Bakru yang kita di degree, berpendet jadi degree dan postgraduate, lalu yang PhD ibarat yang dari Ribuan District. Ada nama kalau ajarnya kapot, ngasihkan ada executive committee, batal hakani ke state rumah tani pendet suai pendet apa nilai juga naga pos support. Ada hadis dalam penuan pagi perhat yang katakan jika ni, jongi yang pun kini perhat bermai habok dari Ribuan District.